Afrika burasirazuba iri mu marembo y'amateka mashya atarigeze abaho mu binyejana bishize. Tekereza nawe igihugu nk'u Rwanda kigiye kuva ku gukoresha ingufu zisanzwe cyerekeze ku ngufu za nucleaire, ubwo ndavuga ingufu za kirimbuzi nk'uko bajya bivuga mu rurimi rw'ikinyarwanda, ari nako gishimangira umubano w'akadasohoka n'abaturanyi ba Tanzania. Uyu munsi ntabwo tukivuga ku bucuruzi bw'ibirayi cyangwa ibindi biraho gusa, ahubwo turavuga kuri siyansi n'ikoranabuhanga ryo mu rwego rwo hejuru rishobora guhindura ubukungu bw'akarere k'ibiyaga bigari burundu. Perezida wa Tanzania nyakubahwa Dr. Samia Suluhu Hassan yamaze kwemeza uruzinduko rwe i Kigali. Uruzinduko ntabwo ari rusanzwe, ni ikimenyetso cy'uko Rwanda na Tanzania barenze ibihe by'amateka, ubu bakaba barajwe ishinga n'ahazaza habo heza, aho amashanyarazi n'inganda aribyo biza ku isonga. Amakuru amaze kwemezwa n'ubuyobozi bw'inama ya Nuclear Energy Innovation Summit for Africa NEISA Kigali 2026 avuga ko Perezida wa Tanzania Madame Dr. Samia Suluhu Hassan azaba ari Kigali kuva ku itariki ya 18 kugeza ku 21 Gicurasi 2026. Uruzinduko ruraza rufite ishusho y'amateka kuko ruje rukurikiye uruzinduko rukomeye Perezida Paul Kagame aherutse kugirira muri Tanzania. Yusesenguye uburyo ibi bihugu byombi biri kugenderana muri uyu mwaka 2026, ubona ko hari umurego udasanzwe mu mubano wa Kigali na Dodoma. Perezida Samia ntabwo aje Kigali nk'umushyitsi usanzwe, ahubwo aje nk'umuyobozi w'igihugu cy'igihangange muri kano karere kishatse n'ibisubizo mu bijyanye n'ingufu. Mu myaka yashize twabonye Perezida Samia aza mu Rwanda mu bihe bitandukanye. Yaje mu kurahira kwa Perezida Kagame muri Kanama 2024, aza mu nama y'ubukerarugendo muri 2023 ndetse no mu ruzinduko rw'akazi muri 2021. Ariko uruzinduko rwo muri Gicurasi 2026 rufite umwihariko kuko rugamije kwiga ku kintu kimwe gusa: ni gute Afrika yakwikemura ikibazo cy'ingufu ikoresheje nuclear energy cyangwa ingufu za nucleaire. Kuba Dr. Samia azaba ari mu Rwanda bitanga ubutumwa bukomeye ku muryango mpuzamahanga ko ubufatanye bwa Afrika y'Uburasirazuba butajegajega. Ibije mu gihe Rwanda na Tanzania bikomeje gushyira imbaraga mu mishinga migari harimo n'iyi mihanda ya gari ya moshi, ariko ubu noneho hakaba hagezweho uburyo bwo gusangira ubumenyi mu bya atomic. Ibi nibyo bita strategic partnership, aho ibihugu biticara ngo bitekereza amahanga, ahubwo bishyira hamwe kugira ngo byubake ubushobozi bwabyo. Inama Perezida Samia aje kwitabira izwi nka Nuclear Energy Innovation Summit for Africa, ikaba ifite intego isobanutse neza: Powering Africa's Future, Turning Nuclear Energy Ambition into Investable Reality. Iyi ntabwo ari inama yo kuvuga gusa, ahubwo ni inama yo gushaka abashoramari bafata ayo mafaranga bakayakoresha mu kubaka inganda z'amashanyarazi akomoka kuri nucleaire. Iyi nama izabera muri Kigali Convention Center, ikazabera rimwe n'ibindi bikorwa bikomeye. Si Samia gusa uzaba ari Kigali, hazaba hari Perezida wa Togo Faure Esuzima Jasimbe ndetse na Minisitiri w'Intebe wa Nigeria ari Mahamane Zayine. Nigeria ni igihugu cy'ingenzi cyane muri iki kiganiro kuko gifite amabuye y'agaciro ya uranium, ariyo nkingi ya mwamba mu gukora ingufu za nucleaire. Ko abayobozi bose bazahurira i Kigali bivuze ko Rwanda rwamaze kuba ihuriro rya siyanse y'ikoranabuhanga muri Afrika. Hari n'undi mushyitsi ukomeye cyane, Rafael Mariano Grossi, umuyobozi w'urwego rwa Loni rushinzwe ingufu za kirimbuzi, International Atomic Energy Agency. Uyu muryango niwe utanga uruhushya n'uburenganzira bwo kubaka izi nganda. Kuba Grossi azaba ari Kigali hamwe na Perezida Samia na Perezida Kagame bivuze ko Rwanda rwamaze kwemerwa n'amahanga nk'igihugu cyujuje amategeko n'umutekano bihagije kugira ngo gitangire gukoresha izi ngufu. Ndetse n'Ubuhinde buzaba buhagarariwe muri iyi nama. Ambasaderi w'u Rwanda muri icyo gihugu Mukangira Jacqueline yatanze ubutumwa ku munyamabanga wa leta w'Ubuhinde Jitendra Singh
kandi Ubuhinde bwemeye kuzatanga ikiganiro binyuze mu buryo bwa video link. Ubuhinde bufite ubunararibonye bukomeye mu gukoresha nuclear energy mu bikorwa by'iterambere kandi u Rwanda rurashaka kubigiraho. Ese u Rwanda rurateganya kubaka izi nganda ryari? Amakuru aturuka mu kigo cy'igihugu gishinzwe ingufu za atomike, Rwanda Atomic Energy Board (RAEB), avuga ko u Rwanda rwatangiye isuzuma rikomeye kuva muri Werurwe 2026. Impuguke za IAEA zaje mu Rwanda gusuzuma ingingo 19 z'ingenzi. Izi ngingo zirimo uburyo u Rwanda rufite amategeko agenga umutekano w'ibinyabuzima, uburyo bwo kurinda abantu imirasire, uburyo bwo kubika imyanda iva mu nganda ndetse n'uburyo bw'imari ifatika. Dr Ndahiro Fidel, umuyobozi wa RAEB, yavuze ko isuzuma rya mbere ryerekanye ko u Rwanda ruhagaze neza cyane. Mu by'ukuri u Rwanda rwatangiye gutegura abakozi. Kaminuza y'u Rwanda yafunguye ishami rya nuclear science muri 2025, kandi biteganyijwe ko mu mwaka wa 2028 u Rwanda ruzaba rufite abakozi barenga 230 b'inzobere mu bya atomike. Intego nuko mu myaka ya 2030 uruganda rwa mbere mu Rwanda ruzaba rwatangiye gutanga amashanyarazi. Aha rero niho tugomba gusobanurira abantu ikintu bita small modular reactors. U Rwanda ntabwo rugiye kubaka inganda nini cyane nka za zindi zo mu Burusiya cyangwa mu Buhinde, ahubwo ruri kubaka inganda ntoya arizo twise small modular reactors cyangwa SMRs, zishobora kubakwa mu buryo bworoshye, zidatwara ubutaka bunini kandi zifite umutekano wo mu rwego rwo hejuru. Izi nganda nizo zizafasha u Rwanda kuzamura amashanyarazi akava kuri megawate 447 dufite ubu, tukaba hakubakwa megawate zikubye inshuro nyinshi. Ibi bizatuma rero igiciro cy'umuriro mu Rwanda kigabanuka cyane, inganda ziyongere kandi n'abaturage babone amashanyarazi adacika. Isesengura rero ryerekana ko kubaka uruganda rwa nuclear bishobora gutwara u Rwanda hagati ya biliyoni 5 na biliyoni 6 z'amadolari. Aya ni amafaranga menshi ujyanije n'amafaranga twavuga yubatse ikibuga cy'indege cya Bugesera, umwe mu mishinga minini cyane yabayeho, amafaranga atageza kuri biliyoni 2. Urumva ni amafaranga kubye hafi 4 umushinga w'agatangaza u Rwanda rufite rwo kubaka ikibuga cy'indege gishya cya Kigali kiri kubakwa mu Bugesera. Ni amafaranga menshi cyane rero, ariko u Rwanda ruvuga ko bizagerwaho binyuze mu bufatanye bwa leta n'abikorera. Iyi nama izaba muri Gicurasi 2026, no kuvuga iyi turi kuvugaho niyo izasuzuma ndetse gasubiza ikibazo cyaho aya mafaranga azaturuka, kuko izahuriza hamwe amabanki akomeye ku isi n'abashoramari mu by'ingufu. Kuba Perezida wa Tanzania Samia Suluhu Hassan azaza muri iyi nama rero bigaragaza ko u Rwanda na Tanzania bishobora no gufatanya mu bijyanye n'uyu mushinga mu buryo bw'akarere. Tanzania ifite ubutaka bunini kandi nayo iri gushaka uburyo bwo kwihaza mu ngufu. Umubano wa Samia na Kagame umaze kuba icyitegererezo muri Afurika muri iyi minsi. Ibi bihugu byombi byerekanye ko bishobora gukemura ibibazo bya politike binyuze mu mishinga y'iterambere ihambaye. Mu gusoza rero tugomba kuzirikana ko uruzinduko rwa Perezida Samia Suluhu Hassan i Kigali muri Gicurasi 2026 mu minsi mikiri imbere ari intambwe ikomeye mu rugendo rwa Afurika rwo kwigira. Afurika y'Epfo nicyo gihugu cyonyine muri Afurika gifite uruganda rwa nuclear rukora, ariko u Rwanda rurashaka kuba igihugu cya kabiri mu myaka 10 iri imbere. Ibi bizashoboka gusa binyuze mu bufatanye nk'ubu bw'u Rwanda na Tanzania. Iki ni igihe cy'impinduka, ni igihe cy'uko Afurika ikoresha ubumenyi bwayo mu guhindura ubuzima bw'abaturage. Iyi nama ya NEISA 2026 i Kigali izasiga amateka akomeye, kandi uruzinduko rwa Samia Suluhu Hassan ruzaba ari rwo nkingi ya mwamba y'ayo mateka. Ni imbere h'icyizere ku Banyarwanda, ku Banyatanzania no kuri Afurika yose muri rusange. Iyi nkuru
niyo hazaza hashya kandi amaso y'isi yose uba ari Kigali.